nguye abakristo bazamuka kanyarira abandi bifashisha mikoro barasenga dire ya Hadi Mohamed. Ibi byari uko uyu mugabo atari afite ibyangombwa byo gutoza imikino nyafurika, maze bituma ubuyobozi bwa APRFC bimuha uruhushya bwo kujya kwiga kugira ngo azane impapuro zimwemerera gutoza iyi mikino. Uyu wari umutoza w'ingabo z'igihugu nawe byaje kurangira agiye ishyamba ku mugani w'ababandi. Umva, kuvuga ibya Pere na Adil ni nka filime zazindi z'amaseri, kuko filime itangira ku munsi wa 4 wa shampiyona. The band w'iyi filime ni uyu mutoza nyine witwa Adil Mohamed Herade. Uyu wari warahawe uruhushya rwo kujya kuzana ibyangombwa bimwemerera gutoza imikino nyafurika. Yagarutse atoza umukino wo ku munsi wa 4 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere wabaye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022. APRFC yatsinze Rwamagana bigoranye ibitego 3 kuri. Buriya wakwicara hano mwibuka ibyo abantu mwe muri Kigali Amerika. Buriya se ni Kigali Amerika cyangwa ni Kigali yo mu Rwanda. Anicara hano mbanze mbitekerezeho. Shangiye kwiga ubucamanza uko abajura barembeje abaturage pe. Buri kwezi kugira bazajye batangaza abantu 25 bibye. Ibyo ntago byashoboka pe. Iyi Espoir mbabwira isigura abakinnyi ku bwinshi nka wa muhinzi ugura amasuka ku gihe cy'ihinga, kuko mu gihe gito gishoboka barutayizamu 12 bari bamaze kwambuka Nyungwe. Gusa iyi shampiyona yatumye Espoir Football Club iba urugero rwiza rwo gutanga igihe umuntu avuze yamvuga igira iti nta wihuta nk'uwayobye, kuko kwihuta ku isoko kwa Espoir Football Club. Allo, Mwiriwe neza. mwiriwe neza. Kubagezaho match ya Real Madrid na Manchester City, wowe ufana yihe kipe? Erari. Okay, nyine urabona uri bukomeze cyangwa ntukomeze? Reka nze ndebe ingingo leta igendera. Ingingo ya 23 ku muntu wibye ngo ni imyaka 82 wateranyaho 7 y'agateganyo bikaba 105 ugiye ku cyaha cy'ubusambanyi. Nanjye rero nubwo mbukora, leta igomba gushyiramo imiyaga pe, ibintu by'ubusambanyi tukabirwanya. Ubusambanyi ni imyaka 200 itavuye n'umwaka umwe, n'imyaka 10 y'agateganyo. Ese ubu nzi papa afunzwe ingahera wasanga ari na 300. Ngubu Imana ikofasha bakazamufungura umusatsi batarawukuyeho. Ndiha guca imanza ndabishoboye. Hari ababigenewe ba manager babimazemo igihe ba manager, ngo ngenda njya kwiha ubugabo nashoboye. Cyo kuze njya kintu nzakora saba usambana, ibindi Imana izabimfashemo pe, bifashemo. Umusirikare no w'ikihe gihugu ra? Abasirikare bambara imyenda y'umukara nabo mu kihe gihugu ra? Nabibutse. Icyo gihugu bakita Fodorise. Icyo gihugu nicyo cyambara imyenda y'umukara mu majyaruguru ya Amerika hamwe mu burasirazuba. Yesuwe. Niyo bazana na kipe ya Kiyovu yananiranye gutwara ibikombe mu Rwanda, iki n'izindi zigatwara ibikombe. Kiyovu Sport niyo tuzi ikiniga izindi zigatwara ibikombe. Mbega Real we, reka dukomeze na match yacu. Arakwica Vini, Haaland, Sterling, pass kwa Ruben Diaz, pass Raheem Sterling, pass kwa Emerick Laporte. Televiziyo yacu niyo tubeshya ku mazina. Emerick Laporte, pass kwa Bruce Haaland, umunyanoruveje wananiranye iwabo bakamwohereza mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka turebe, arakwica isho go. Allo. Allo?
halo mube mumbangira inka nk'eshatu rero ndabona atsinze igitego kandi birasaba ngo abe yariye. izo nka eshatu urazishyura Si ibihumbi 2 se twakwanya ntabwo ari ibihumbi 2 nangahe? urebye rero ni nk'ibihumbi 800. 800 ikiro kuri 25 ni mubage vana vuba twikomereza na mace. Reka turebe umusifuzi aravuga ati igice cya mbere kirarangiye. Abari mu Rwanda muranyumva, igice cya mbere kirarangiye, reka dutegereze igice cya kabiri. Mama Man City irishyura cyangwa ntiri bwishyure? Reka tujye mu kiruhuko. Ese ndajya mu kiruhuko cy'izabukuru njye ntari bwakigeremera se umuntu wageze ibidaharira shamana yanjye mace yacu hano sha mukuru cyane ko n'ubundi yari yagiye gutoza ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 nyuma yo gusoza igice cya mbere cya shampiyona mu mazi abira. APR Football Club yarayigobotse maze yitiza abakinnyi banayifashije kugezana n'ubu. Iyi shampiyona kandi yagaragayemo guhangana kw'abakeba b'ibihe byose, Kiyovu Sport na Rayon Sport. Gusa Rayon Sport gutsinda Kiyovu Sport ya Juvenal byakomeje kuba imihiriko ya wa mwana utazi imibare ariko akamenya indimi na STE. Abayovu bari bavuze byinshi mbere y'uyu mukino, maze urangiye Kenisi nawe utagira ipfana arabasubira. Umusirikare yanyeganyiza akabona pistori maze kubera ubwoba akishyiriramo nayo yari yikuriye ahandi. Juvenal nawe yisubiyeho mu masaha atarenze 20 ekipe ya Rutsiro shampiyona yaranatangiye. Uza byaje kurangira n'ubundi amazi atabaye yayandi aza kwirukanwa asimburwa na Okoko Godfrey. Bisengimana Justin yirukanwe muri Espoir asimburwa n'umurundi Niyonkuru Gustave. umuntu